ya mikino ikundwa n'abatari bake mu Rwanda itegerejwe na benshi yongeye yagarutse. Tour du Rwanda, irushanwa ry'amagare rimaze gushinga imizi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga ryongeye ryagarutse. Tour du Rwanda 2026 izatangira ku itariki 22 Gashyantare 2026 irangira ku itariki ya 1 Werurwe 2026. Iyi Tour du Rwanda imaze gushinga imizi mu Rwanda ndetse akaba ari irushanwa ryishimirwa n'abatari bake, by'umwihariko iri gare rizenguruka igihugu cyose, abaturage boroheje n'abakomeye bari hanze amaso ndetse barifana mu buryo budasanzwe. Ni irushanwa rimaze gushinga imizi mu Rwanda. Tour du Rwanda imaze kugira u Rwanda kimwe mu bihugu bikomeye ku irushanwa mpuzamahanga cyane cyane ry'amagare, nyuma y'uko mu minsi yashize hari irushanwa ryitwaga UCI cyangwa se igikombe cy'isi cy'amagare. Nabyo biri mu bintu byatumye cyangwa se byamenyekanishije igihugu cy'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, aho ibihugu byinshi byamenye u Rwanda nk'igihugu kirimo ibikorwa remezo bihambaye, ahantu nyaburanga ndetse n'iterambere mu buryo bwo guteza siporo imbere, by'umwihariko mu mukino w'amagare. Igihugu cy'u Rwanda Rayot cyangwa se Tour du Rwanda 2026 yitezwemo ibitangaza bidasanzwe, aho hazaririmbiramo abahanzi bakomeye mu Rwanda cyangwa se n'abandi bahanzi bo ku ruhando mpuzamahanga, ndetse akaba ari irushanwa rizazenguruka igihugu cyose, bazenguruka intara zose z'igihugu. Akandi karusho nuko bagiye bongera amasite aya magare azagenda acamo, kubera yuko mu myaka yashize imbogamizi zagiye zibaho, no kubera yuko hari ahantu hamwe na hamwe habaga hatari hakorwa imihanda cyangwa se naho ikaba itujuje ubuziranenge ku buryo habera amarushanwa. Inkuru nziza rero, muri uyu mwaka ahantu henshi hamwe na hamwe muri igihugu cy'u Rwanda hagiye hongerwa ibikorwa remezo byiganjemo imihanda, biri mu bintu bizorohereza iri rushanwa kugira ngo rigere ahantu hose, ndetse n'uwo muturage wo hirya kure cyane bimugereho ndetse yihere ijisho. Iri rushanwa ry'abasore b'abahanga mu kunyonga igare bamenywe ndetse bagakora umwuga wabo, bakagira aho bava bakagira naho bagera. Tour du Rwanda rero imaze gushinga imizi mu Rwanda ndetse imaze kwishimirwa n'abatari bake, ndetse by'umwihariko imaze kugira abakunzi batari bake, yaba abanyarwanda bo mu gihugu imbere ndetse n'abanyarwanda bo hanze cyangwa se bari mu ntara ya diaspora. Ibi ni ibintu byishimirwa n'abatari bake, by'umwihariko kubera ko haba hari ibirori biha abaturage imyidagaduro ndetse bakishimira ubuzima ndetse bakishimira n'icyo gihe cyose. Tour du Rwanda ni irushanwa rimaze gukomera cyane mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko binafite inyungu muri RDB cyangwa se muri Minisiteri ishinzwe iterambere ry'u Rwanda, kubera yuko hinjira imisoro mu gasanduku ka leta, ndetse no mu buryo bw'imisurire y'igihugu cyangwa se ibyiza nyaburanga by'igihugu haza ba mukerarugendo batandukanye. By'umwihariko haza abantu baje kwihera ijisho iryo gare ndetse bakanasura ahantu nyaburanga mu Rwanda hatandukanye. Biri mu bintu bigira inyungu kuri leta, by'umwihariko mu buryo bwo kwinjiza amadevize, kubera yuko ahantu hatandukanye nyine haba hari serivisi ziri kuhatangirwa, nk'amahoteli yakira abantu benshi, ndetse n'ahandi hantu nk'utubari, amaresitora n'ahandi hantu abantu baruhukira. Ni ahantu hinjiza amafaranga kubera yuko haba hari gukoreshwa n'imbaga nyamwinshi. Komeza ubane natwe kuri Taifa Rwanda, uko irushanwa rizagenda tuzajya tugukurikiranira isaha ku isaha, umunsi ku wundi, kugira ngo umenye amakuru agezweho. Nimba uri mushyashya wisanze hano, ukande subscribe kugira ngo ujye udukurikirana umunsi ku munsi. Jya ubane natwe umenye amakuru mashyashya agezweho kandi yizewe, n'ahandi wabisanga usibye kuri Taifa Rwanda. Njye nitwa Elisa Taifa, ndabashimiye cyane. Ciao ciao.